Yaya Kitchen. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wow, udah waktunya sahur. Kayak bangun yuk sahur. Nanti keburu imsak loh. Jam berapa Bun sekarang? Jam 3. 15 menit lagi Bun, masih ngantuk. 20 minutes later. Aduh kakak masih belum bangun. Cepetan bangun, 5 menit lagi imsak nih kak. Hah? 5 menit lagi imsak? Gak keburu dong sahurnya. Kakak bangun kak, sahur kak, udah jam 3 nih. Ya nanti Bun masih ngantuk. Oh nanti sahurnya kesiangan loh. Ayo bangun ah. Kak sahur kak, udah jam 3 kak. Nanti kesiangan loh. Males Bun, ambil aja makanannya ke sini. Hah? Kok makan di tempat tidur? Kak, bangun yuk. Ambil aja ke sini Bun. A few moments later. Makan dulu kak. Kak, ya, bangun kak, udah 3:30. Mau sahur nggak? Ayo bangun. Nanti kesiangan loh sahurnya. Bunda tunggu di dapur ya. 3 hours later. Ini udah jam berapa? Kok udah siang gini? Bunda, kenapa nggak bangunin aku sih?